Bagesho tše ke ditaba tša sepedi tša SABC thui go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Dihlogo tša tšona ke tše. ANC e re ena le tshepo ya gore ditekanyetšo di tla fetišwa ka parlamenteng go sa šetšwe kganetšo go tšwa go DA ka ga koketšego ya seripa sa persente sa motšhelo goba VAT. Thobela ke Tebogongele gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Augustine Letlalo. Bjalo ka ge mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa a tsena letšatšing la boraro la kopano ya komiti phetiši ya bosetšhaba goba NEC ya mokgatlo ka Boksburg, o ile a bontšha kholofelo ya gore ditekanyetšo di tla fetišwa ka parlamenteng bekeng ye. NEC e phethile ditherišano temaneng ye maabane. Le ge go le bjalo mokgatlo ga se wa utulla ka fao o rarollotšego dingangišano ka ga ditekanyetšo. Taba ye e gagabile dibeke ka morago ga gore DA yeo e lego karolo ya mmušo wa botee bja setšhaba goba GNU e bolele gore e ka se thekge ditekanyetšo ka sebopego sa yona sa bjale. The president said so. Take his word for it. But I'm not commenting on the budget any further. I think that matter was ventilated thoroughly yesterday. But as I said, and as SG said, absolutely confident that the budget will be passed on Wednesday. Go sa le bjalo moleledi wa Democratic Alliance Willie Oukamp o re go hlatlošwa ga motšhelo go ka se atlege ka parlamenteng ntle le thekgo ya DA. Oukamp o re polelo ya kabo ya mašeleng yeo ya dilwego ke tona ya matlotlo Enoch Godongwana dibekeng tše pedi tša go feta ga e laetše maano afe goba afe a go hlola mešomo le go godiša ikonomi ya naga. When the Democratic Alliance entered this government of national unity, we made it clear that in everything that we do, we will ask ourselves whether this will grow the economy and create jobs. Now, the budget that was firstly proposed by Minister Godongwana, which he would have delivered on the 19th of February, had a 2% VAT increase in it. And there were not any growth measures in it. It's easy to say growth, but you've got to show how you're going to do that. And that budget lacked that. That budget wasn't proposed. Then on the 12th of March, we had another budget where the 0.5% VAT was in. And again, no real consequent growth measures. So the Democratic Alliance, being the second largest partner within the government of national unity, drafted a document, a working document, which we then presented to the ANC. That was presented to the ANC 14 days ago already. 2 days ago, the ANC came back to the DA and bluntly rejected all the proposals. Leloko la ANC la komiti ya merero ya dikamano tša boditšhabatšhaba Ronald Lamola o re ANC e ka seke ya nyatša melawana ya merero ya dinaga di šele. Lamola o re melawana ya gabjalo e theilwe godimo ga ditokelo tša botho le go hlompha dinaga tše dingwe tša boditšhabatšhaba. Ge a boledišana le SABC bjalo ka leloko phetiši la ANC o kgwathile gape taba ya go amana le DRC le South Sudan. ANC, as you have heard, we're an anti-imperialist organization in terms of outlook, and our outlook also has got a human rights aspect internationally and also solidarity. So there are issues that we can't compromise on because those are issues of principles, the issues of international law, and that includes the case that we have in the ICJ. Also, obviously, the issues of the ICC are issues handled by the prosecutor himself independently and is governed by statutes of the UN. And we believe that is also very important for international law. Lapa la moithuti wa mphato wa marematlou wa sekolo sa sekondari sa Kgabo ka motsaneng wa Mokgokong ka ntle ga Polokwane ka Limpopo yo a ipolailego ka diphalane ngwagola le re le sa letile go tsebišwa ka ga kgatelopele dinyakišišong tša go amana le lehu la gagwe go tšwa go kgoro ya thuto ka Limpopo. Se se direga le ge ba tshepišitšwe gore dinyakišišo di tšwela pele. Lehu la Joseph Maimela le latela ditatofatšo tša go tlaišwa ke ba bangwe ba
barutiši e le seo se ka bego se bakile gore a ipolaye. Lapa la gagwe le re go ipolaya ga gagwe go latela gore dipoelo tša gagwe tša ditlhahlobo di laetšwe sekolo ka moka e le seo se ilego sa roba maikutlo a gagwe go fihla moo a ilego a itšeela bophelo. Balapa la ga Maimela ba tšweletše maikutlo a go nyama le go befelwa ka go homola ga kgoro ya thuto mo tabeng ye. Ba re le ge kgoro e tshepišitše peleng gore dinyakišišo di tla hlongwa ka morago ga lehula moro wa bona ga se ba hwetša dikarabo go tloga dikgweding tše 5 tša go feta. Joseph Maimela o tlogetše lengwalo la go ipolaya leo le hlalosago ka botlalo tshwaro yo go thogo o ile a gobošwa yo a e hweditšego go tšwa go ba bangwe ba barutiši ba gagwe ka sekolong seo se phagamego sa Gabo. Sello segolo sa rena go ba lapa ke gore ba Department of Education a senke ba re feedback a re tsebe re diagalaeng sentse re boloka ngwana ka October a zanka ba bolelele rena a re tsebe re diagalaeng. Go tla taolo la sekolo seo se phagamego sa Gabo le ganne go ntšha maikutlo ka la gore taba ye ka diatleng tša kgoro ya thuto go sa lebalo kgoro ya thuto ka profenseng ya Limpopo e re dinyakišišo di romilwe le gore sephetho malebana le molato se tla lokolola gausinyana. We can confirm that the investigation were conducted and concluded on this matter. The case is on its final stages at the head office. The parties concerned and people involved who are also part of the findings are yet to be served or informed in writing. Se ke sekolo seo ka go sona Maimela a bego a ithuta ka go sona pele ga a tla tlaišo le go tšea bophelo bja gagwe le ge baratho ba gagwe ba tsena ka go sona sekolo se le go kopana le barutiši bao ba mo tlaiša tšatši ka tšatši ba lapa ba hutše gore ba tla hwetša toka legatong la morwa wa bona. Nna ke Karabo Gafane wa ditaba tša SABC ga Mogokong. Go tša Betway Premiership tšeo di hlulego di kgatlampana lepatlelong la kgale la Peter Mokaba Polokwane City e šašarile Richards Bay FC ka dino tše 3 go 1. Yeo e kgatlampanago ga bjalo ka Mpumalanga lepatlelong la Mbombela Marumo Gallants e etile pele ka 0-0 ka TS Galaxy mola ka lepatlelong le leswa la Peter Mokaba e sale lefela la SuperSport United le lefela la Cape Town City. Barati ba mokato wa dipere mmogo le bakatiši ba kgeregetše ka lefelong la go bitšwa lobelo la dipitsi Traditional Horse Racing ka Vryburg ka Northwest. Mokato wo o hlaotšwego bjalo ka wo o digogilego pele go dipapadi tša ka profenseng yeo o leka go fetola papadi ye e tlwaelegilego go ba ya semmušo le go hlohleletša bakgathatema go tšwa metsaneng ya tikologo yeo. Bapalami ba dipitsi ba ne ba tshologetse mo lefelong le le itsegeng jaaka Texas of South Africa ba tlile kgaisanong ya lebelo la dipitsi ka maikaelelo a go fenya. Ka mošomo ge ba tla bona ke le jockey le professional jockey ya ke sa tlhoke re ya mo gae bo racing ke batla bona professional jockeys a se kgaisano ntla e ke winner ya bobe ya ntla e ke reile mo gone ke tsile number 2 mo eno ya bohelo no yana ke tsile number 1. Babogedi ba ne ba itumeletse go bona kgaisano ya dipitsi e gola mo metsemagaeng. I'm so excited and very happy to be into this event. Horse racing ke rata ka gore ke motholele ke rata dipitsi ke rata dipitsi ke kgatlega dipitsi nna ntse di taboga yana. Bagwebi potlana le bona ba iponetse letseno. Ka eletse gore event e fela ke ba le sengwe le mo godimo ga mo batho ba ke kopane le bone mo eventeng ba bone ditiro tse re di dirang ga ba setse ba siame ka nako ntse tsamaya e tlene di customer tsa rona gape le bona. Ga ba gare ba nna le seabe ba re maikaelelo a kgaisano eno ke go godisa ikonomi ya province. Young people can always turn it into a revenue enhancement. But what is also key is our sponsors. We've got sponsors who are saying we are going out and we want to see transformation in rural areas and villages. So we saw it fit that also our traditional horse racing communities are already participating in this, in the sport. So we are here to teach them on how to do it properly. Kgaisano eno e solofetse go nna ntlhakgolo mo lenaneng la province la metshameko. Zebulon Maine, SABC News, Vryburg. Bagesho di felela mo ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC2 le lehae go sasa go latela kakanyo ya maemo a boso Thobela.